Xeyirli kеш исәмсез хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда атналык күзәтү тапшыруы, студияда Альбина Галимова. Беренче-3 август көннәрендә район башлыгы Алмаз Назиров район мәктәпләренең яңа уку елына әзерлеген тикшерде. Тулырак мәгълүмат белән Раушан Нәбиуллин сюжетында. 1-2-3 август көннәрендә район башлыгы Алмаз Назиров районыбызның 14 базалы, 18 төп, 5 башлангыч мәктәпләрендә, 24 балалар бакчасында, 2 махсус уку йортында һәм 1 интернат мәктәбендә булып китте. Танышуда район мәгариф идарәсе җитәкчесе Рина Бәдриева, район башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары Надя Мифтахетдинова катнашты. Танышуның максаты мәктәпләрнең 2013-2014 уку елына әзерлеген тикшерү. Һәрбер мәктәптә дә директорлар каршы алып, үзенең объекты белән таныштыра бирде. Танышуда район башлыгы мәктәпләрнең торышы, чисталыгы, территория торышы, бакчачылык эше белән таныша бирде. Алмаз Назиров сүзләренә караганда, районда бик начар хәлдә булган мәктәпләр юк. Мәктәпләрдә ремонт эшләре башкарылган. Алар тулысынча балаларны кабул итәргә әзер, ләкин кайбер мәктәпләр уку елына тулысынча әзер түгел. Территориягә килгәндә, төрле мәктәптә төрлечә. Шау-чәчәккә күмелгән мәктәп әллә каян балкып тора. Куак агачларын эшкәртелмәгән мәктәпләрдә очрады. Андыйларга апрель аенда ук тигезләп кисү эшләре башкарга куштылар. Бакча эшләренә килгәндә, һәрбер мәктәптә үз территориясендә шактый гына зурлыкта бакча тота. Һәрбер мәктәп бакчасында да суганнан алып карлаган ише куаклар үсә. Буларның барысы да мәктәпне туендырыр өчен җитә. Хәтта кайберләре үз продукциясын сатуга да чыгарганнар. Ишиле төп гомум белем мәктәбендә мәктәп территориясендәге яктырту утларын урнаштырырга һәм мәктәп ишек алдындагы чыршыларның аскы бодакларын кисәргә буйрылды. Яңа Кырлай мәктәбендә мәктәптәге белем алу күрсәткечләрен яхшыртырга, яңа Кише төп гомум белем мәктәбенә мәктәпне яхшылап яңа уку елына әзерләү, алган кисәтүләрне төзәтергә, шулай ук кабинетларда буяу эшләре алып барасы калган. Таш Кише төп гомум белем мәктәбенә һәм балалар бакчасына РС-80 маркалы газ котелы урнаштырырга, шулай ук мәктәп белән янәшә котельный цехы урнаштыру бурычы куелды. Иске Ашы төп гомум белем мәктәбенә һәм балалар бакчасына иске котелларны алып, 2 яңа РС-80 маркалы котеллар урнаштыру бурычы куелды. Шулай ук мәктәп белән янәшә куак агачларын тигезләп кисәргә кирәк. Яңа Кенәр балалар бакчасында түбәдән су үтү сәбәпле ремонт эшләре башкарырга кирәк. Барлык уку йортларында да булып чыкканнан соң Алмаз Назиров гомуми нәтиҗә ясады. Мәктәпләрнең хәлләренә килгәндә, төрле мәктәптә төрлечә. Һәрбер мәктәпләрдә дә җитешсезлекләрен төзәтергә кушты. Раушан Нәбиуллин, Эльвир Тимашев, Арча атналык күзәтү тапшыруы өчен. Рамазан уразасы тамамлангач, мөселманнар ураза гаете бәйрәмен билгеләп үтәләр. Гает көнендә изге гамәлләр кылалар, гает намазлары укыйлар, вәгазьләр тыңлыйлар. Күркәм бәйрәм Иске Тернәле мәчетендә дә узды. Әлеге бәйрәмдә үз хәбәрчебез Эльвир Тимашев катнашты. Тернәле авылы мәчете урам яктан кичкенә, җыйнак булса да, үз эшенә күп мөселманнарны сыйдырган. Матур буяулар белән буялган чиста мәчет нурлы, үзенә тартып тора. Ефәк пәрдә кашагалары тәрәзә аша үткән җилдән зикер әйткәндәй җилфер килә. Авыл имамы Мөбарәк хәзрәт яшьләрне күбрәк мәчеткә китерү, тарту өчен вәгазьләрен укып тора. Гаит намазына килгән яшьләр дә динне хөрмәтләп, Рамазан гаетен олылап, бәйрәм намазын укыдылар. Авыл имамы Мөбарәк хәзрәт авылдашларын һәм кайткан кунакларны
бәйрәм белән котлады һәм гәйет намазы алдыннан дугалар укыды. Күмәкләп укылган намаз, әйтелгән тәкбир авазы авыл өстенә нур булып инде. Аллаһ Тәгалә тормышларыбызга иминлекләр һәм тынычлыклар бирсен. Телләребезне йомшаклык, күңелләребезне паклык, иманнарыбызны ныклык белән байытсын. Йортларга байлык, муллык, әти-әниләргә сабырлык, балаларга шәфкатьлек, барчабызга сәламәтлек, авыруларга хәерле шифалар бирсен. Киләсе елның Рамазан аен ураза гәйетләрендә исән-имин күрергә язсын. Арча атналы күзәтү тапшыруы өчен Резида Гарифуллина, Эльвир Тимашев, Раушан Нәбиюллин. Супермаркеты Темле – это всегда свежие продукты, неизменно широкий ассортимент и очень вкусные цены. Только с 13 по 15 августа. Пюре с пеленок в ассортименте 125 грамм 10,90. Супермаркеты Темле – это всегда свежие продукты, неизменно широкий ассортимент и очень вкусные цены. Только с 13 по 15 августа. Лук репчатый 1 килограмм 14,90. Супермаркеты Темле – это всегда свежие продукты, неизменно широкий ассортимент и очень вкусные цены. Только с 9 по 12 августа. Тушка цыпленка охлажденного 1 килограмм 72,90. Супермаркеты Темле – это всегда свежие продукты, неизменно широкий ассортимент и очень вкусные цены. Только с 9 по 12 августа. Виноград кишмиш 1 килограмм 59,90. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге минутларда атналы күзәтү тапшыруы ахырына якынлашты. Эфирыбызны агым тапшыруы белән дәвам итәбез. Исән-имин булыгыз. Август көнне Арча шәһәрендә конференция башланып китте. Әлеге конференцияга Татарстан Республикасы районнарыннан килгән балалар бакчалары җитәкчеләре һәм тәрбиячеләре катнаша. Килгән кунакларга Арча шәһәренең үзәгендә Габдулла Тукайның тормыш юлына багышланган театральләштерелгән үзек күрсәтелде. Хорошая коза. Молокоза пустая, как каймак. Почем коза? 15 рублей, господин, 15. Дорого. Пойду поищу подешевле. Китме, жаным, господин, 10 рубльга берем. Коза хорошая. Много молока дает? Молока? Много, жаным, много. 10 литров. 10 литров. Беру. Есімде болғанларымы язуыма, башкача себеп бірнеше нәширләрнең миннән тәрҗемәи хәлле язуыга үтенүләре булды. Минем гомерем шактый ямсыз, шактый караңгы, шуның белән бергә кызык кына үткән булганга,
Яза башлагач, исемдә калганнарның һәммәсен язасым килде. Туганымнан алып хәзерге яшемә кадәрле тәрҗемәи хәлемне кыска гына рәвештә язып бирү ниятиyle кулыма каләм алган идем. Әллә ничек сүз узынга китте. Менә Габдулла җитте җиттек. Казан каласы менә шушы була инде. Җәмәгать! Асранага бала бирәм. Кем кала? Асранага бала бирәм. Кем кала? Корәле, атасы, әнисез калгандыр инде бу балалар. Йөгерәк җәлби, үзегезгә алып мәллә. Син нәрсә сөйлисең? Кутка. Өйдә туртыгыз, анда бишенчесе кыш чыгарга бәрәңгәлләр җитә, юк. Йөгерәк кечкенә бит. Dünya degen. Җәмәгать! Асранага бала бирәм. Асранага бала бирәм. Бабай, сат малайымны. Үйім зур, малларым күп. Хезмәтче кирәк миңа. Айо, мен андый гынакка бармыйм. Баланы уллыкка гына бирәм. Үзеңгә карыйсың инде. Мәйлең. Габдулла. Нишлек инде без синең белән хәзер? Шәй эчәсе киләмени зур егетнең? Исеме ничек соң? Габдулла. Ятим бала. Яхшы күңелле кешеләргә асранага бирергә иде бит. Әнкәсе дим, әнкәсе. Газизә, әллә үзебезгә алыйкмы, һә? Икебезгә бер юаныч булыр иде. Әйе, шул әткәсе. Кулдан эш килеп торганда, ачтан үлмәбез шәт. Үршүк хәлек малайны гына тәрбияли алырбыз бит, атасы. Ey рәхмәт сезгә, яхшы кешеләр. Кемнәр дип белик инде сезләрне? Мөхәммәд Вәли белән Газизә булабыз без. Турубыз яңа бистәдә. Ярый, яхшы кешеләр яшыйсыз. Инде ахыры хәерле булсын. Әтисе, улыбызга күмәч алып бирәсең мәллә. Бик буя, ашысы да китәдер. Менә монысы. Юк, бик кыйммәт, 15 тиеннән артмасын. Бишмәтсез булмый бит инде әнкәсе. Яңа бишмәт, сырганыштан. Акча бетә, беләме? Буйырган булса, тагын булыр әнкәсе. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күрер. Билгесездер, кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Уртак ватан тарихында эзле иттең син безне. Мәңге тапкынмаслык көзгә иттең син безне. Сәнгатебез күкләрендә кояшыбыз, айыбыз. Бар җиһанга күренерлек Кадерле Тукайыбыз! Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Хәерле көн, тырыш һәм мәгърифәтле халкым.
илебезнең данын бөтен дөньяга яңгыратырдай шәхесләр үстергән данлыклы туган төбәгемнең тарихын районыбызның сәләтле укучылары дәвам итә. Ulug' adiblarimizning davomchilari kerakligini esda tutib, munitsipal rayon boshlig'i qarori negizida G'arif Axunov ismidagi adabiyot premiyasi endi 7 yil raddan berilib keladi. Bizda san'at qullar bilan birga 25 ming so'm ko'lamida aqshalata premiya berildi. Yükselip barat kazanıma, Dupdura gittim kara, Şaptıra atlarını kuşer, Suqalap da dar kalap. Mandadır bizning babaylar, Türleri pışmakları, Mandadır dertli Elinin hurları, ıjmakları, Bundadır bizning babaylar, Türleri pışmakları, Bundadır dertli elinin hurları, ıjmakları. Kildim arşa yağından, ey nurlu kazan diye, Manda bir Tukay kaktaşlar, jırların yazgan diye, Manda bir kamal izleri, hem seyleş marışları, Gorkinin yigit şapları, Şişkinin arışları, Munda bir kamal izleri, hem seydeş marışları, Gorkinin yigit şapları, Şişkinin arışları. Eydeyir tengi namaz, Bik matur mınglı azan, Ey azan, dertli azan, Mınglı azan, nurlu azan, Manda hizmetine grizetken, Manda virkan mıngdan nur, Manda nimniş kabilim, Cennetin hamında hur, Manda hikmetine grizetken, Manda virkan mıngdan nur, Manda nimniş kabilim, Cennetin hamında hur, Manda nimniş kabilim, Cennetin hamında hur. Өчен шулай ук Тукай премиясы лауреаты буларак 25 мең сум күләмендә акчалата премиягә лаек булды. Ул сезгә үзе язган шигырен тәкъдим итә. Рәхимет, Гөлшат.
Arşadanı. Arşa yağı Tatarının kaymağıDerecesi Cumhuriyetinin Kileşegi yaktı Ütkeni bay Көңелендә her bir yüreknin. Irşen halkın örnektir her jirde Sıklanırlık tire yağına. Сиңа кайтып кызлар улларың да Дәва алып китә жанына. Аршам, даның йыракларга китеп Мәгърур кала булып балкырсың. Күпме айлар, йыллар үтсәләр дә Нурлы арша булып калырсың. Gülşat Мәҗитова, бик зур рәхмәт сиңа Гөлшат, уңышлар телибез. Бәйрәмебезне Созвездие Йылдызлы фестивалендә республика, Рәсәй күләмендә чыгышлар ясап, күп тапкыр җиңү яулаган Ариэль бию ансамбле ямьләндерә. Татар халык биюе җитәкчесе Камалова Эльза Илтүзаровна. Рәхим итегез. Әдәбият, шигърият, драматургия һәм публицистика өлкәсендә яулаган уңышлары өчен районыбыздагы сәләтле укучылар, музыкаль, театраль, сәнгати иҗат өлкәсендә Арча балалар сәнгать мәктәбе коллективлары, баян сыйныфы укучылары, Арча укучылар сарайының остаханә түгәрәге коллективы да диплом һәм 5000 сум күләмендә акчалата премия алды. Şirketlara kulli salmaz bulsa kulin sonuna. O gibi o kanına basması sokanına. Yakın girme kovalırsın yüreğin yolkanına. Oy gillev 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 oy gillev gillevlev. 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 Karşıları eşit durar yüreğim yasığına. Onların damarlanalar, güllerin damarlana. Soğuk sular işten güne yüreğim sabırlana. Oy gillev gillev gillev, oy gillev gillevlev. 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 Olmasa tuşlar gülgen ölçevlere var miken. Ecelge daru var diler mehabbetten var miken. Gillev gillevlev, oy gillev gillev gillev, oy gillev gillevlev. Oy gillev gillev gillev, oy gillev gillevlev. Oy gillev gillev gillev, oy gillev gillevlev. Ariel biyu ansambli. Rahmet sizge balalar.
Орша туфрагында Тукай дәвамчылары яши. Әби бабаларыбызның зирәклеге, әхлаклылыгы, гырыф-гадәтләре буыннан буынга күчеп дәвам итә. Каршыгызда Диләрә Булатова. Диләрә, син кунакларга нинди һөнәр күрсәтәсең? Мин сезгә Лена Шакирҗанованың туган телгә шигырен сөйлим. Эй син телем, туган телем, тамыр телем, җир астыннан тарих серен табар телем. Эй син телем, рәхәт телем, авыр телем, телне тешләп канатырлык сабыр телем. Синең белән рәхмәт укыйм, теләк телим. Җырга салып сине моңлы көйләр килим. Табындагы икмәгем күк телем телем. Табынам сиңа, синсез бер дәм тоймас телем. Эй син телем, айлы төнем, якты көнем, әремнәрдән әше, балдан татлы телем. Әткәм, әнгәм мирасы син миңа күчкән, чишмә үзе сусаганда сине эчкән. Кирдең аңга, яттың җанга, сеңдең канга. Һәр гөл белә үз исемен син кушканга, җиһандагы һәр бер җисем, һәр бер мәддә исемем бар дип, гүя сиңа рәхмәт әйтәм. Эй син телем, батыр телем, горур телем, җирдә йолдыз кебек балкып торыр телем. Халкым телем, хак телем син, йөрәк телем, киләчәгем өчен мәңге кирәк телем. Рәхмәт Диләрә, бик зур рәхмәт. Рәхмәт икенче класста укый Диләрә, гел 5 билгеләренә генә. Hayır, birovlar meni ko'ruvga bitney balchalabcha. Bu qilganda qo'llari qaltirib, olib ketuvda qiziq tug'il. O ko'ramsiz bilan shaqti qiziq bo'lashadi. Voy bo'lsa ketam. Haybatlar ish qilashar dug'ani mundaqtasi. Qarala, qayda barana bar munda taqaldab o'tirmani bar. Barana bar, shaqtir qo'qatina bar, tindashib o'tirib. Deysi yomon bir qoyala ketmaydi. Ishlagan kishi yanında turgan shani barana. Isitgan kishi yanında turgan. Şart. Kurttan kıtan çok ilermenden. Tukak kıtalı. Yeter. Ağın kındı beyler. Yalvabay, yalvabay, min qayttım. Yalvabay deyim, min qayttım. Kızım kaytkan iken. Kileli kızım, kileli de kışakları dev babamla kızım. Ay kızım kaytkan. Yalvabay, min kışkıran desin, işitmeysin. Anamında acele ettim babam bile silah oturdu ya. Yalvabay, yakın sağ. Hey, bir jönsiz nerse şunda. Yalvabay, yalvabay, olay deyime, sinüzün eydesin, kişilerge yemsiz söz eytirge yaramı desin. Yaramay kızım, yaramay. Allah saklasın, yaramay. Yalvabay, Ev kızım. min koytmanğa siyindin mi yalvabay? Kızım, kim kıvrak siyingenlerindi? Minde, tıgıda. Yalvabay, Ev kızım. yani bilen babaylar gideler mi? Gideler kızım, gideler. Et yenilerin halde kaldı kızım. Ey ben de baba sana komik istelemem. Hayır. Doğan denen Hayır. bir şeylerler hazır kursetem. Yok kızım, yok. İki kez karar mı nay? Ben o günden Allah vergan olsa sabah tülak yerimin kızım. Bana gelsin değil mi? Bak. Allah. Şila kızı pilah, şila. Önüne salma yavrum. Sema, benim ülkedeki yemsizler de jitim arttı. Karar bende. Bir akıl yöneteyim mi özüne?
Kirektir. Ya öz akılım özüme jikker. Bırak kızı kayı vermem. Kaybıralar beni kütürüyor tabii ki. Filmini gitmedim ikili cidden. Nefesi hikmet şunda. Şafırın mağazıda kişilere sağ kalmış ikiler. Arayla reset okulda tırasın kızımda. Var ben sana giderim lan. Var. Ana filgen yılından kirek gitmer var. Var kirek gitmer. Şu gideyim. Şu anda kaldım. Ya şular. Ver. Nisine bu kıyabazına kol koymayayım. Azrail aleyhisselamı zekilse. Ay bulmayın derler. Ulan işlem bulmasın. Benim anda varıp yerine vaktim yok. İlenesim var. İşlisin var. İlenesim var. Güldürüp oturasın size benden. Nerse Yavuz avuzun şırdı. Eğer ki bilesin kilse, benim soğuştan kayıtlı kalgan 4 oğlumdan ikisi ilenmegen idi. Ben özüm için bir ilendim. Bir malayım için ikinci ilendim. Elbette ilenmegen malayım için ilenesim var içerim benim. Esin, Ankara, Akma, Tintek, Sarı. Onda benim canımı sırap kilgense. Burası aşağı. Afoy telmezler, beni sıramayın. İn. Sana bir gel. Gülüp gülüp kana. Bana bir vakit bana kıskanma bulsan. Kıskanmaz, paylanıp kıskandı. Sonra kızma. Kızma işe kadar sorumlu yok parayla. Yapıcı tırası yok tut tapta başa. İşte bakta taşıyımız ayda. Hayda. Bulmaganı söyleme. Ey Yavuz. Sen bek benim ınıklarım var. Inıklarımın ullarının var. Onlar benim sınıf suluşlarımda benim yanımda kalırlar deyişler. Vasiyetlerimle, sınıf kengeçlerimle tınlap kalırlar deyişler. Onlara haber etmeligresi var. Telegramı sok. Bugün kadim işlerle. Sen alsatı o telegramısı. Senden başka bilmelerdik. Onlar işlerinden ayırmayamıyorlar ne? Onlar hükümet düşünde. Nerse? Minister bu işler mi? Okma.
Kim bulup işlevilemini Hikmet. Onlar üzerine işlegen yerlerinde kirekli kişiler. Onlar işlerinden ayırıp geri geliyor amayın. Onlar canına min. Üzüm var rahat yiyiş. Oku dinlerden kolay bulmayacak. En köp degende bilen men seni şu Şarduan'ın işlerine vakit bir alır. Yalan inanmayın. Pazardağı şekilde satırlaşmayın da. Sonunda elmende. Ekip duran bir işim köp beyt. Hoca itti, uzaklama, güzel getirip şit geldiydi. Sen kadar şeytalasın kendin. Hadi işsiz kalsan. Hele, olay bulmaş. Bazı intikişlerin işine elbette. Sabittim. İlkin naptaki işlerin işine. İnanmazsın bir 30 yıldan ilkin nap gelirsin. Kalbimi kuşuna öbeldiğin de elbette. Eyda tutunduk. Lakin bu yıla bir tutup duram, sen iş kalıysan. Şulay mı? Şulay. Ara ləcəlik deyil, eytəlim mədrəsində. Nişə bəlim insini mənə bu qıyağazına qol qoyarğa deyiş, Sonra ettin qabasa, sen Azrail'in sizin oğullarınızla zakonunu bızlansın. Bir vakit yaşayansın. Şulay mı? Şulay. Üç şortum atır. Yarar şulay bulup çıksın dey. Ben sizin zakonunuzunu bızlan bulup çıktım dey. Sen senin Azrail'in bir nərsəni bilə mi? Məsələ. Benim birisinden birisi toza 5 oğlum var idi. 41. yılda soğuş çıkkaş, 5'si de soğuşka gittiler. 4'isi evlenip kayıtmadı. En olasına 36, en kişisine 20 yaşıydı. Sen senin Gazrail'i, bizden avul halkına 90'dan uzak yaşarga rıksat vermegay. Nige benim oğullarımın 90'ga jetkenin kütmegen. Var. Azrail aleyhisselamga payda bey. Elmender korkup kavlarga ilktere geldi dige. Eli anı, soğuştan koytmay kalgan 4 oğlu yaşayacak ömrünü yaşayısı var dige. Kimetip kine sanaganda da 130 ya. Şortum atık, min nefsilik şütügün. Ya dağım bir ıhtız kırık jıl olsa jetken. Lan, şundan sonra kilersin, ecelet değil. Öyle ettim ben. Uzun şehirdir değil. Dik bile sabırına oylap korar. Eydi, sen tamam 30 yıl yaşadın. İlk kızağıydı, kime gireksin? Şayarma ecelet değil. Uzun kurup işe döptürdüm. Yalnız bir sidetilir. Lüfkavay maşinası bilen bizden bakışa torasından uzak çıkende maşinasını toxtatıp, maşinasından tişip elmen tarafı, pişer biz. Niye eskert üstünde tırğa kilmedin? Deyip eytti mi? Eytti. Sıvı bir tane kılma eytti. Uzun kurup takıl, yılmayın. Ne dağın ilerlettin, acel ettin. Kişiler beni kurup yılmayayken men kirek degen bulup çığa. Benim yandan yılmayımız kaç bul. Başkalar yanına vargaçta yılmaya. Anım yılmayıgan kule. Bütenler de yılmaya. Mine bir benim arkada nişaplı kişi yılmaya bulup çığa. Şulay bulaşını kirekti bir bulanmayın de. O senin üyle ne biliyorlar senin de? 91 yaşık kapta kim çıksı? Şiirine gülen papaşı tavılır. Yani tavılsın da. Ecik ilendin de. Beni kızağıydı. Gecelik değil. Anam kızağım. İlenen kişiler üzleri güne bilir. İlmaktan aşırlayındı. Kaptan sani. Kral işler irmaktanıp. Öyle benim maktanırlık rek var. Yüzün olur, ege kim olur girip dışınıza? Kimi? Nişle? Uçak! Ege balımı jala bıtırdın mısın? Bitti şu! Olay sekir şapmış yapmayı gekir. Ay! Ege bir mazur itip görüşü jiveri gelir. Ama! Ay malarız! Ah! Allah! Ay malarız şimdi olur.
yüzleri kilmediler. Onların dişleri var. Allah sızlayınca basılıştıralar. Dişleri bir kat iken çoğu, birini bilmez alay bulur. Hazır olup koya, kalep başında girer. Ne oğlum sen ha? Almalarına iyi temlileri. Hadi. İlk taşlar Aman baba. Zırılır mı baba? Oğlum boşa kalsın biz. Aşın neşetsizsin. Dayşa. Nesek oğul. Yoklarga. Dinle demin. Dinle bilgili gündüz kimlik kaldatsın iyice. Unutmuşsun lan. Neresinden korkar oğlum? Var oğlum var ilk taşları bir takarkandır değil mi? Var. Rahmat baba. Sağ ol. Dağın ki oğlum yapma dağın ki. Sırf bir şey bırakırma oğlum. Almalarını şaşma. Bu ne? Şularını taşlayıp, şularını kaldırıp nişeğinde yaptı dünyadan gidersin. Binden başka işlerle ilendiresi var, okutası var, keşiytip çıkarası var. Bir bayda okunu taşaklar. Anahtarları biken. Unutsalar ne? İşletesin. Her kimden Kıday yazgan üç yolu. Kararlı kardeş. Siz şardan kıramız dedin. Tağınallardan açlık yatasın iken mi? Ben sana bir sıra aşıklarga dedim. Ey ahmakta indisin ha. Ey sağıkta indisin ha. Ey nadan. Şu tatlı nadan bulup bulamıyorlar. Sen ölümden neresi ikenin bilmegen sapıga. Ben nişiritim. Şardoğan Kur'an deyip kabrin üstüne şardoğan yasin deyip anlatıp durayım. Ha? Böyle. Ben sağlayacağım bile sileşkende kırılar aktarıp durar ya. Eşkıya süs tavuk olmayısın. Tapmasa tikkene otur. Bittekin oturası. Dişler gelsin bile. Ustalansın, şıklaytan mısın mıydı uzun? Teknik adet ustalansın, kilmeyi. Kalbi var ki de. Yine, hatun kadar hati işle karşı. Yine rizalığın birisi, ilenmek mi anasını küskürür? Ben üzerinden söz iter getirir. Soy bulmayın elmende. Soğuk sıkıntı üzerinden kıldırmayın ya. Elmenderlik koşanda üzüm kıldırmadı üzerinden. Hatun kızanım sen kıldırmadı. Hem de ben o rizalığın bir senine okuyasın mı? Karar var. Kararısın mı lan? Kararısın mı? Kararısın mı? Nasıl kimsin? Kim? Sulaka! Karar konuşalım. Hakkı'nın meslekleri şirket değil mi? Hamdı benim, ellerime siyevge çıkargan izadı beytirgen kıldırma. Bana ne? Hamdı benim, ellesin bana bu kaladın mı? Bu kelemez kesin elmende razı. Billahi onday sözü işitmegenime 30 yıllar olur idi. Yüzümden yüzüm uyalıp gireyim. Korasın bana korasın elmende razı. Şunday söz eyteler mende. Başkağına sorar ya, bilmem hamdı benim. Yaşo, başka birisi eyte. Billahi başıma soyak bile soykak olur ya. Ancak sıkmalırsın hamdı benim. Elmende razı. Sözlerin tızsız olsa da eşimde yavuzluk yok bilsin. Ey hamdı benim. Vay rahmet hamdı benim. Vay rahmet. Ey dillerim hamdı benim. Sandıvaş dili bilen biriydi. Buna şu temli dillerim bilen ilk maturiyya temliktirip yine kiyevge çağırmadan izah ise. Derisi olur şunda sözler. Olursun. Öyle kızma hamdı benim kızma. Sözüm tuzsuz olsa da niyetim şın. Ne? Girelim sana toyak diye birini başıma niyetinle. Birincisinde sokmagan mı? İkincisinde sokmazsaydı hamdı benim. Tüzermin de. Tüzersin de. Ya kiyevge çağırgan izah edip koyarsın hamle Allah'ın kalmışsa. Estağfirullah. Yalnız başıma kolay yaşamlar bizim eder de cinin tügül bit hamdı benim. Allah'a şükür. Kişide sınıf sıra kırganım olmadı. Ben sana şide. Ne bu hükümet ne? Para bitti bu parçaklar aklı bitti pinse tüle. Bize kan bitken musar bizim kileri dinamle elmenlerle izbe. Mıskıl etmeden de razı. Mıskal etmeyeyim hamdı benim. Mıskal etmeyeyim. Kıskanam min sine. Kıskanmadan
Kızganmada Elmender ağzı. Kızganış günge koyganım yok Ali. Olgaçtım bola. Mine bitinde hazır partaydım iş ayaklap jirsin. Oğrup gitsek, bunun üstüne çıkılsan yüklersin. Canımda kımıltırır. Yürüdü ecel digen cümsüz derse çizgine kelip alıp gitse. Kilmi intiktirsen işlersin. Korkutma Elmender ağzı. Korkutma. Yolgızımlığına kaldırmazlar zamanası ultuğun. Korkutma. Şöyle git bana. Şuluk sözünü kalatlat durasın. Kiler, ayda bir misal abi. Bir güzel gözü başında eytesin var. Kiler, kandıvan çok. Çok Elmender ağzı. Kim birine sigaşımda. Çok. Bir güzel gözü istedim. Senin basın içinde işitkeninde şu anda etkeninde çok bilsin ha. Kiler, Ne değil? bir güzel göz. Bir güzel gözle kandıvan ki. Ana kandıvanım. Biz senin bile tuğandan beri uşağında birge gamlıklarız. Şulay Elmender ağzı. Şulay iyi. Birge şu avuldan üstte, şu avulda gamlıktık. Eğilik kandıvan. İyi Elmender ağzı. İyi. Yaxşı kurşular bulduk, eğilik kandıvan. Şulay Elmender ağzı. Her birimizde hürmet edip yaşadık, eğilik kandıvan. İyi Elmender ağzı. İyi. Senin de kandıvanım yola ki yok. Yaşa kargalar ise eğilik kandıvan. İyi.
Siz bana yaş başından şunu anlaysın. Bana bu iki tinter gitmişken gidip şunun resimden öyle. Hadi. Alay tügelinde. Eğlenmedim tügel. Eğlendim bedi. Hemkey bugül geçti. 10 yılda tutarmadım. Eğlendim. Söz etmedik. Kim etmedi? Hatının etmedi mi? Etmedi. Ellerine kulağını aşadı. Etmedim. O vakitte sen yaşına etmedi. Etmedi digin indi. Etmedi digin. Etmedi. Yararında. İndi. Hazır 100 yaşına şişit Siz bana yaptığınız yaşınız sana bakma. Onun bilen biz yıkamanası sil tugul. Hadi. Haydi. Heybetler söyleşiyor. Kızının köyde sesin koca. Sesinin sözler çıkmıyoruz. Kikilimin ümmiyeli karşında bibiyip güne tıra. Tıra, haydi bir tıra. Tıra digin de. Tıra digin. Tıra. Yarar indi. Sesin kıtmalı. İndi hüryaga tahtalarını tuturak baksa ortasına dolaşıp yasagan kadar söz etmedik. Neresi elle eğitiriydin mi? Tırla pepeterinde. İskender oğru. Sen yegane hanımda şişilsin ha? Ata bile bala sileşkende sen kısılma. Dikkat Karali, ümmiye kekerepte papa. İkavına söyleşi galiba. Silip tanımını sana. Silip dur. Uçlara sanamay. Nerede bir tost külüp durasın sen sine? Soğuyma bak dur. Akıl kırılga bakın. Kızık iş. Senin kızık kınavınsın. Ya baba, evde niyası kızık bulgaçın aşağı hani. Evet. Diyor babam da ömrü boyu kızık deyip yaşadı. Çıktısın ha yavuz kile çıktı. Ben burayı düşünürler eşimde kaldırmayayım. Evet hazırlanan işte. Ama kızı biz ya kızganış. Eyde kireriz. Eyde diyorsun ha. Benim bir de giresim gelmedi o yanında oturasın bile. Ya baba, senin yanında oturup dursam yormayayım ha. Kekilirdiğine kızım var kekerel var. Oralar ekkenle kıtımlar var. Eyde bile. Eyde. Var değil var. Eyde. Eyde gireriz. Eyde deyip. Şuna şuraya de. Neresi şulay lan? Şulay. Ey oğlum. Nersenin şulay ikenin bilmiysen deysi. Ana hatırım da kızık deyip güne yaşadı. Kızıkның ne ikenin bilmey. Mağnasına düşünmey. Siz de hatırına koşulup beni aşılanasın. Şolanmayız bekinde. Şolanmayız. Ey oğlum. Aşılansam da bir söz etmey. 4 inin de kaydı. Bir yaptı aşılansanız da bir söz de etmezseydim. Halim nişiksin ulan? Yok ulan de. Betke. Ey oğlum! Sarlanma! Sorlanası buldum. Kuzu sarıysan bey. Esin ayıbet değil. Kül, oyna, şırla. Kazakның manasına şunda bulan.
Sen zorlana dep, men zorlansam, sen sukrana dep, men sukransam narsa bo'lar? Seni ular şoşunda ozgina o'tirib turadigan. Men hozir kelib. Qo'ya borasan endi tag'i. Hozir o'zim bilaman. Hozir ya. Hayda oğlum. Gidelim onda. Hayda bir şu kardeşim bir siyaset oturuyor. Buna şu sana ezgine kabul. Buna romlarla kılıp yasagan narsa var. Gidelim buna yandaşıp kalan gidelim. Git. Gel bundayım. Ey, ansız gına söyleş deyginde. Hey oğlum. Senin narsa söyleysin. Men bilen. Benim narsa söyleysin. Sen bilesin degende. Buna şu şey. İlgariga ver çekkan bilan apiş. Romlarla kılıp yasagan ay var edi. İslerine, istakına kalan. Birga shuni ozgina qovib bir shirlashib o'tirsak sihhati tegib qolmas. No o'g'lim, xotinim amma usalsina. Xotinim aytam usaldi. Ey, aytdim betinde. Mayda, keladi. Tatap qo'ying alayda. Ağır etmez mi kendisi? Otam qo'shiqqa shavra aytmas.